Biya Kamal ka Noor Online TV channel ke jan gwasamo shala de nene sharam kel shajane kreho kenyirol kanti jan dan balinge jan gwasame uh, ke jongle state bandera bane chukor ban jelin kel ken kononiam mi jiram jidit pay channel pay jek gor jeno der subscribe uh, ka deri comment ke der je share bagane din kokien en ler ban lingwa same roñ mi chala do sharam kel shajanak re hok kenyirol kanti gwad mete re hokten chala do te kene ti chok chicken ga ben page re witin winami kenyirol kanti kene to chala do ken kumurleni ke jen ka re wich ka greater pibor administrative area ke ka pibor ke bebor kan kamurle ne shiri mangai kon no ladin shangla kana sa attack ban leran ban jelin kel ne din kon tila kware wishin winami ka do barana shalat ke jagwasa me shalat do ne na wa re wikin yirol wa cha tugo no te ka ne ti shi ok shikan goro no bikan ka page rajame lat ke jekin yirol county commissioner James Bol Makwe chara ke jimi dia ka ngo ne ti jal ka match to ke ken o ken ka murleni shukan ben ka shukan nok shukan ka ben page kwan mi tok te ka lak ke ngode te ka gwada danan lakan ka juaitin ari ka me tugo ka jilat no ka shukan doron shal ke ding nyal buma ka wat payam shukan na gurno bikan ok bikan ka pejtin shikan nok ti shop ka jen ngwan shikan ka pej dung do shwa ka nyoko lu jok ne te konti la ngwane tin chirin korean shi commissioner sharia ko mo shaja kwet ne de konti la murlen tin kone anabe mak shaga kwet jwer no ne me mishala chala do ne ka shanga jandang ri barro ka paikel wonne ka shanga jandio ka paikel shi to no shi to ka mal mishalat la peace conference rai wi ka juba kam pibor ki murleni kani de kone te ka jongle no wa shwagu jino dong de maler tin men me shaga to nin ko de kan lo jogono mi shi mal mo mi sha mal ke kana mal jen do be dane shi kan kwen ka je a hitman was killed and another one injured during a cattle raid by army assailant in Jonglei State, Neural County on Monday, authorities said. Neural County Commissioner James Bull McQuay said that the army assailant suspected to have come from the Greater Pibor administrative area. They carried out the raid while the animals were grazing. On Monday afternoon, army assailant attacked Dingnyel Buma in Wat Payam, killing one person and injuring another one. They also went away with 48 of cattle, but they were later recovered. The commissioner condemned the attack. On January 27 to January 30, we had a peace conference in Juba with our neighbor from Pibor. We agree that all cattle raids be stopped, and now attackers are going. We urge intervention from Greater Pibor Administrative Area Government. Greater Pibor Administrative Information Minister Jacob Wershum Jok say they were not aware of the attack. We are not aware of the attack, and none of our youth could have been involved because they had all relocated to Eastern Poshala. However, we will still investigate if any criminal crossed that site. Kan kai kan kajen o tele kan ne ken tishin na o magre wishin winami kan ai kan in fact they know this no talk no kan ne ken nang na ne ko ne la bi bi ok kan bu kwal bu ko jok nyong man chelar gwa men sianen gwa she gor no ne ne kan ne kan use ken shi ko ki strength poshala ke chi ko wejbar ko kan la sure mulen kan sure bar kala rin madon no ne me mu te ci kum so sudan ce kep chong chit ke me pai mur le ne pai kan ni jan ngwan wi kel pai kan na ka jang gwa do me si me bu gwa che bu gwa na mo be dum ni rol tu ngwan long re we che ka kam we re win mur le ne ko me to ko gwa o ci nuore kan jang ci kan ngaje no kan ni kon la target tam re wi ka so sudan kan do ti tin content la na ka ke kan nan kanong na ko bom be je long nu la go inu nuore no kan ide konte dong la ma ke du no tama che ne dial che ga je no changa je dor me tel chikan dir ke humanity ko ne na ka ji nan kan me na god ko ga me na god ke chi kum so sudan che che let ne me
gore gwen mi dungwa ne kon tin te ka luang ka kui kuma ka South Sudan ki tin dier ga tengnat jen dan gode nywa kel bi ateman